Ütü Vastullah Marия Степановна. Келечене bu oğuyan adın kollektivin bitirenlerin üleli hitler camutun bu bugünkü yürüler gündüğünden ititik istenlik olukta calıkta tuz beye общественность депутаттар аттырыттан ititik istenlik adili bitin kömürler. Tabii bu disatlar bu olsana tuh urut kattan birin istoriyalar bastırı disaput attan bilgin inne turar erkeğe onlar kereceğine yine atta bastırı disaput ondan da bu kendiki iki disatın haciput bu bilgin administrasyon olarak diye bitiger keskin disat onlar kereceğine disat tengellülenler onu itiger intihar kılatların kellet bittere onu da bu üleli hiç uçunlarından da varlar. Onu da bu kendiki iki yıllarda sana bir ekibi de bir saat hatta 15 mesleler onunla bir yürüticiske hire olumut bilgin mağaçöydük üleli 50 hicallar onu da hama bir ekka yöre göte oluru indiki oluktora garsayına hicallar. Onu da disat hama yuluhan kılarda da bolar hama da bu oğunu nüçülü defa fundamentin bir yer buladı. Fundamentin oranlar halkı oskola varanlar üyenen sayıdan yine joğurtların iyi görünüt уже bile belem olur tiyerler buladı oskola ondan alan düğünden ulukan can ülhe can bulan giyin bölge 50 yıllar. Minette beğenmeden geleceğine disaka diyordum ya disaka o zamanı tabii hüdyanı düğün to bir ortalığa doğru gitti. Bu kendiki gerçekler canlar terapi konar etti. Urut konar etti de kazısı. O yine hayır güzel kabul etti. Hem kaderim nuvva pay tutugenler bağlar. Olanlık şu ba dünyada hicavut. Benim bu bahalı bolan tarafı adli tarafı tane mevdian okuyavun verevin. Bu bilgin ipit de kaybetçenler mi bağlar manda. Onlar da kendilerine tütüğünde toxunamın maqtalbın terdebin. Öşe dağını indiki olu kutular mandık jolu hargını tanak duroviyonu var bula. Duroviya var bula, onu tabarata var bulu, sitihi var bulu. Indiki onu toğulur gut, yürüleger öşe onu öyle olu var olun. Onu da bilingi üleli hicret sastavka bağırı mete indiki ülagatiyer üldük sitihileri. Благодарственное письмо главы муниципального образования Катырыкский наслед вручается Марии Степановне Соловьевой, заведующей муниципального бюджетного детского образовательного учреждения Центр развития ребенка детский сад Керечене за долголетнюю добросовестную работу в обучении и воспитании подрастающего поколения и в связи с профессиональным праздником Днем Воспитателя и всех дошкольных работников. Таким же благодарственным письмом награждается Заровняева Екатерина Семеновна, тьютор МБДУ, Центр развития ребенка, детский сад Керечене. Таким же благодарственным письмом награждается Дьяконова Таисия Галиновна, воспитатель детского центра развития ребенка, детский сад Керечене. Таким же благодарственным письмом награждается Николаева Сарглана Михайловна, воспитатель Центра развития ребенка, детский сад Керечене. Благодарственным письмом награждается Иванова Лена Алексеевна, воспитатель Центра развития ребенка, детский сад Керечене. Благодарственным письмом награждается Тимофеева Сардана Николаевна, воспитатель Центра развития ребенка, детский сад Керечене. Таким же благодарственным письмом награждается Новгородова Софья Петровна, учитель-логопед, педагог, психолог Центра развития ребенка, детский сад Керечене. Благодарственным письмом награждается Иванова Александра
Степановна, инструктор по физическому воспитанию Центра развития ребенка детский сад Керечене. Благодарственным письмом главы муниципального образования Хатырыцкий наслед награждается Рожина Надежда Николаевна, врачка Центра развития ребенка детский сад Керечене. Таким же благодарственным письмом награждается Ощепкова Евдокия Гаврилевна, делопроизводитель Центра развития ребенка детский сад Керечене. Награждается Пенигина Вера Максимовна, костелянша Центра развития ребенка детский сад Керечене. Награждается Попова Вера Дмитриевна, повар Центра развития ребенка детский сад Керечене. Таким же благодарственным письмом награждается Сидорова Ольга Николаевна, помощник воспитателя Центра развития ребенка детский сад Керечене. Награждается Ким Анна Яковлевна, повар Центра развития ребенка детский сад Керечене. Благодарственным письмом награждается Дьяконов Вячеслав Федорович, сторож Центра развития ребенка детский сад Керечене. Поздравительное письмо. Уважаемая Мария Степановна и коллектив Центра развития ребенка детский сад Керечене, примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником, Днем Воспитателя и всех дошкольных работников. Позвольте выразить искренние слова благодарности за ваш благородный труд, любовь к своей профессии, заботе о благополучии наших детей. Мы уверены, что ваша доброта и педагогическое мастерство превратят тяжелый день дошколят в детском саду в день радости и счастья. От всего сердца желаем всем воспитателям и дошкольным работникам крепкого здоровья, счастья и благополучия в семьях, вдохновения, радости творчества, любви воспитанникам и уважения их родителей. Глава муниципального образования Хатырыцкий наслед Артур Егорович Наговицын. Сынаға көрсүн Максим Кирович Аммосов атынан Хатырык орто школатын үз кылаһын үйренәчиләрен. Салаятчы Марфа Багдашина.
Чатыгар Соловьева Мария Степановнаға. Күнүнен убастабылла ветераннар бытын, коллектив быт бары лүхеттерин, осколонинағы үйелақтайын күнүнен бараханик бытнан барғытын коллектив атыттан әғаттелі бит. Бұл сүрпе түйеті онна, оты бұл саңы үйімбет үйелақ сылбыт, сетихидеттен қаратық сырдады. Бігі бұл 2-тігінші сүрпе үс сылға әркәйер кейлемет оттан экспериментальный площадка боламыт үледиолар работ. 2-тігінші сүрпе үс сылға Илья Егорович Винокуров атынан намнағы бет колледжі кіттемет, оғабат түйірсәмет, рисуемсе проегінан экспериментальный площадка боланме үлебідін комиссия бұл творческий группа тәлінен кіргіттар бітеме программа оңыртуғар сүрдәқ үлелі әз жабытса. Бұл экспериментальный площадка бұд, 2-тігінші сүрбет өтсілға түміктенен бұл намылу ұғыттан бігей бұл керечәні ұғыян, онна граф береге ромашка, оны бұл нампен колледжі болан үз тәрітті программа оңғылын бұл қыдырысына эстетическое направлениянан күскін әліяқтақ бет. Оны тәңінен бұл бәхе кәлбет приказ кәлді бәхе болнана управление образования, оны Министерство образования и науки бігергетілді бет прикағынан опорный детский сад болды бұд. Онан бәйбәйбден ардылығы қайып. Аты опорный детский сад беге партизийске хайсқа бұтынан күскін әліяқтақ бет. Онан тан бұл индеке сылбыт сұрып бұд, өсі бігеға өсі ұлыған сыл сұрып тұрар. Onun da buka bara bir gün ne takbitne kıyak bud, ültük sitihlen yakbitin erine bit. To bir erine bit bihigi iterçiler bitigar, bihigi veteranlar bitigar, bihigi nastanitler bitigar, bihigi bu bihigine ton inikitin dan bihiga bu veteranlar bir küskeme bolanlar, bihigi tirak bolanlar, kinler sübelerden amalarından, ona da bihigi bu группа, творческая группа, коллектив үлетінен өсі үрдікке тақсық бітенеріне біл. Мәнені тұран ұты бігі бұл ветерандар бітігар, бағалы еті біт. Сақал мағаны кітана дұробияны, сенерге тоғылырғы сетігелерінен канаттанан чөл тұрықта ғаденге болын. Онытын бары дұробай нұсқас олықтақ болы қайден бағарабын. Почетной грамотой Министерства образования и науки Республики Саха-Якутия награждается Павлова Матрена Семеновна, помощник воспитателя Центра развития ребенка детсад Керечана, село Столбы Намского улуса, за вклад в развитие системы образования и добросовестный труд. Увастоваллах Казимира Михайловна, Онна Степан Васильевич. Эгине увастоваллах ветераннары Керечана оғыс айдар кейінен адыттан осколаға киренінен ағысастағы оғылыры идір, терілтелер күнлерінен едейдік істіңнік әғаддалибет. Керечана оғыс адығар кенчәрі ұтчат кескелін тұғығар, ақсабат кығымнигіт, белигіт көрігіт, сатабылгіт, урбыт өр сыллақ өләғіт өрдіктік сыналыбыт, мақтанабыт. Бағарабы дәхияқа бағысанан туылы тұрар күтігер. Чиргел доробияны, жекергеңгетігер нұсқас ұйгулақ олығы, оғылыр бұд сенергет тапталлара бар жон ұдықтабыла мәлжі арылладынлар. Эннигетін да сақасерін кенчәрі ұтчата сайдар саргытын турумнур кескелләқ өлі керехеті сүбехеті болы тұрар күтігерден әренебет. Айығытың арчыладың ейерсіздік ейілдің олып өйгер көйі үттелін жол соргу тосқоллар дом. Керечана оғысайдар кені коллектива. Әғірде сұруқ тұттарылар Марта Николаевнаға. Әғірде сұруқ тұттарылар Мария Иннокентьевнаға. Мария Васильевнаға.
исполненных эгатты суруктуттарылар Александр Федоровичка. Биги бу юбилейда ветерандар бытын, Федора Николаевна бытын, Галина Илларионовнаны, Анна Алексеевнаны, Татьяна Андреевнаны баргыты үс түрәк битеттен әгәттәли бит. Күнді ғылжыттар экранға болғайын көріғын. Әйген дегідігер керечені оғы уяның итілләтчілерін бәлемнәне білігін оғылырын музыкальный әғаттелері көміс күгін.